Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbang orasyo amin gagayem. Kablaawan ken pagyamanan da kay amin anaayat amang tartarabay karagiti drama ken vlogs mi ditoy channel tayo Jor Drama Tips TV. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Saan amalamot ti aso? Ditoy drama tayo. Unay daytan kaka. Ada ka man dito yun, Kardo. Ay, umayak lagpasyar na. Awan di mapasyar dito, eh. Ha? Unay daytan kaka. Nuti anak ko ti gagaram. Saan da ka pagtatakunan? Ha? Nanang, saan mo takasta, ah? Kababain mo't ka ni Kardo. Dento pa'y mabaen nga agkaraumay dito, eh. Siyempre, aggayom kami. Iso nga umay mo't agpasyar, ah. Ibagadan to pa'y akayat-ayat mo. Iso si Kakardo. Di na kami babain, ah. Ha? Unay daytan kaka. Nanang, nasingpot ni Kardo. Nasaya at agayam. No nasaya at kaagayam, saan kan nga umay dito, itakababain ko nakmanan. Ibagan to pa'y ti tao, akayan ayat mo ti anak ko. Ha? Amo ti tao nga agayam mo nagbarkada kami lang kini Kardo, nanang. Unay daytan. Ay, sana sikat ti malaktak iti trabaho. Salaki! Ay, apay na ito yung kaaso. Tasada makawawat. Salaki! Ninanang mo't. Kardo, di mo dengdenggan, ah. Sana bali siya ni. Agawid ako. Sa anak ton nga umay iti balayaw. Nga damasapol mo, si kanton ti umay iti balay. Amak tingiwat ni nanang mo. Nalablabos pa yung aso ako magat. Yes, kay. Unay daytan kaka. Makitugawak man biet, ito'y papagiyaw balasang ka. Da kayo mo't gayam, Tata Pablo. O sige lang, Tata. Day talagayam. Agyaman na ka, nabanlugak lang kami Na, awan anyaman na, Tata. Kaya ka dito uminumiti danom. Ay, saan eh? Makitugawak laeng. Abay, Dayta. Anya tigagaram, Pablo. Timagasak labiet, ta makitugawak dito'y papagyaw, nabanlugak nga main. Apay nga minarumor kay Tibalayaw. No ammom ama nagbambanog ka. Di mon samot kaya't ti panakitugaw ko dito'y papagyaw maseng. Mas daawak nga min, ah. Nanang, saan adakas ti umay makitugaw dito, eh. Nabannog nga rod. Ayawan ano kasta. Kom-komporme ti umay agtugaw ka na agilad dito yung papag. Apay naramid day tapag hinanaan ti asinuan. Ay, may parit gayam ti umay makitugaw dito. Sige, inakonsyon na yung balasang ka. Tela usar dito yung papag. Nanang, maditar aramidin yung akasta. Kontra anak manansyon nagalas ti ugali mo akasta. Saan mo't anasaya at ti paidam launay, nanang. Taintunda kayong tumot nagkasapulan, sigurado, apaidaman da kayong tumot. Unay daytan kaka. Ay, awan lat kasapulak kadagita at tao. I can live alone by myself. Nawatam. Unay daytan kaka. Anya mo may naramid ni Marta dito. Umay nalalaan tinabayagan a binulod yu kano. Ay awan ti binulbulod ko, ta sa anak ka managbubulod. Unay daytan kaka. Diyay nga'y naglutwan yu idi iti kang kanen. Idi nagsasangput ti sangaili tayo, takurang di naglutwan tayo. Apay nalipatan yun, nanang. Aguo yung mut na di Marta. Kano di pa'y laan ay pulang da jay. Di yu pa'y naisubli, nanang. Anya kita sa anak. Naglukon day tao.
Anya ti kayat na asawan? Bumulod ak iti maysa, ngam duwan taon ti sublek, kasta kaday. Sabali manon ti tinuturong ti sauyo nanang. Isubliyo, ti binulod yo, tapno awan riri. Padasen na kaririyan tapiwakak jay sungo na. Unay daytan kaka. Da kayo ti bimulod, kalpasan na, di yo pa insubsubli. Ita, da kayo pa'y ti adaganas na aso manao, iti saan amalamlamot ti aso? Apay aya si kasyoneng takanayon nakla kontraan. Saan mo't ngamin ahusto tar aramidin nyo nanang? Alangan mo't ngagbalinak akong sintidor ti dakas. Na, tangsi-tangsitan na mo't tensyoneng, anak kalaang, di nakikasta-kasta no di mo kayat adung-padung parag tarupam. Unay daytan kaka. Si kamot ti masabat ko siya nagapwa. Di tayan da kasinsin Carla. Di ka mo tong umayin ni Jebalay, friend. Amumot na ni nanang mo, friend. Kasla aso ato manaol na makakita iti lalaki o may agpasyar di balayaw. Umay kakit di agpasyar i Jebalay. Bay amlaan nga sumanaon ni nanang. Narigatan. Diyak mairusok ti panagsasauna. Si kalatan ti umay pumasyar di balay. Si kakit di ti umay Jebalay. Ay, saus. Nagalasan ti arami diyo kasta. Dito'y pa'y kalsada mo, ti paginariman yaw. Unay detang kaka. Dumarasudos kayo manananang. Anyang arong-arong may wagbagayo? Aggayam kami kin ni Cardo. Agbarkada. Managatap kayo mat. Ay di mo ni sakit na tatao. Tapanagrup-rupan na laengan kat kasla aso. Ha? Unay daytan kaka. Nalabos kayo mo't nana. Awan ko man ati mang kurso na kanyak no kaslak agrup-ro pa nga aso. Ay, amin nga kurso na ti anak ko kat aso ti panagkit-kita. Hamangan no saan na kayo mo't ang mairusok ti asaw. Imbag pa di rugit na mairusok na kagatan ng munda kayaw. Naa. Loko day tatao. Angam dinan sa amin na awatan di imbagana. Da kayo ti saan anak kaawat itimbagana nanang. Tatay, anya ti kaya ta sa untimbagana aya. Naglawag mo't nanang. Ti kunan ni Cardo, kat saan na kayo ang mairusok akagatan di aso. Imbag pa di rugit ta mairusok na akagatan. Rumbang laeng arugit ti kagatan di aso, sana siya. Ti kayat asawon day jay nanang, kat nalablabos kayo pa'y ngam rugit ti tao. Unay day tan kaka. Si kamat Rodolfo, balog ka mo. Imbis sa tulungam ni tatang mo ijay talon nga agarado, ada ka dito yung makichismes, Rodolfo. Ha? Saan na Rodolfo tinagang ko? To di kat Roda. Kan saan ka chismosa, no? Amang ano da kayo ti chismosa. Ay, pasubsuban kan tupay. Wanaw, agin babakla ka, tapno matyansingam tanakaw. Ay, nako. Makapay blood ka, maseng. Di nakman birbir nga sa nitinagan ko. Anay ko, kinatusan nak mo tin, bakit maseng? Panawan kayo man laigan, tamang ano mapagkabibaw ko tasubsub mo. Apay ba't nanang mo, girl? Nagalast yung kalin na. Dangdanggam tumot ngamin. Amin samot na tao dito lubong, kat mapaguran na. Ano ba yan? Maglakit din tas saan kang imalakin kwa na? Or else, awan ko man ti masinagkan ka. Imbag na nakasingsingpat ka, girl. Nasa omon girl. Diya kaya tiriri. Ti kayat ko happy laeng. Kasta kumamot ang ninanang mo. Very superbiyada, no? Ay na, no saan labakan? Pungot-pungot at idumudong. Wano saan? Kada-kada laki ti pino. Ngore la malapgis ti kodil na. Ay, saron ko. Nala, bay amon. Ipagapumlatan kanya. Unay daytan kaka. Manadal ti beauty dito. Ay, no kasta lang. Iso adyak to no may dito, girl. Unay daytan kaka. Ala,
Dagiti prutas nakaw ta ado tinaburas may. Ay na, agyaman tata. Ngam nagadumot tan. Awanan ati para kada kayo. Ay, adaw ti avocado iji balay kun nagiti kakasta nga orange. Nagsaya at kayo tata. Kapaw ta nasayaat kamay malasang ka. Kun kaya, adon tinaluom dita. Mabalin na kanain. Daytay likat nga avocado dagita. Ay, nagimasan. Thank you, Tata Pablo, Awanan yaman na malasang ka. Sigay, mapana ka unta ang mga numadanon nak ninanang mo ditaw. Makisarsarita kin ka. Kat abugin nak manay. Di yulatan ni kaskaso ni nanang tata. Amuyo mo tan, talaga kas jaynan. Uy, mawatan may. Narigat at tutupan na iti kasken kwa na. Gubatla ang ti mapasamak no tutupam. Unay daytan kaka. Umay kanto no Sabado Apay ka di Cardo? Anniversary da nanang kantatang. Ay, kas tagayang. Sige, umayak. Pasensya ka na, jak awisan ni nanang mo. Maawatak, friend. Awan ti parikot iti dayta. Yawidam tulangan iti kanan na. Itik outam. Ay na, nagsaya at kan, friend. Oray ikaskas dyan na kayo ni nanang, nagsaya at kayo latakin kwa na. Wala, gapukin ka. No, sana gapukin ka. Makaraman na dya bakit? Ha? Unay daytan kaka? Nagadumot tanda gito yung abukadaw. Nanggatangam nga isuning anak. Impadawat tayo na imbag atao nanang. Asino ngayon day ta atao? Ni Tata Pablo. Anya? Apay ngay arigrigalwan na ka. Ni nanang at talaga. Nagalas ti ugali yo. Gayem kumutaan ni Tata Pablo na imbag alakay day jay. Kurso nada na kansamat iso atila mait itid na. Agyaman kayo kit di ananang. Saan ka tapagatapan nyo tidakas tinagsaya at atao? O naidaytan na panangisakit mo kenkwa na syureng. Adan samot nagkinaawatan nyo nga main. Ala ni nanang, nagrugit ti panunot nyo talaga. Unay daytan kaka? Nanang, di yu kumamot paspasakitan dagiti gagayim ko ta kababain. Ay, jak kayat amakisingid ka kadakwada. Inton kwan, adan to dinurog ditan. Anya manan adinurog ni bagbagayo nanang. Agdi dinurog kayo, aging ga makitaraykan. Unay daytan kaka. Asino kumamot ti katinnaray ko ngay? Kani Cardo Ay nananang, barkada mi ni Cardo, gayam mi. Gayam nga. Di ka madanagan nanang, taagkasaran ni Cardo agayam mi. Awan ton, ti pagat-atapan nyo. Mga sawa gaya man ka, deketan na ka. Asino kumamangay, tasawain na. Taga Manila. Iso ang mapanan ni Jay Manila. Nasaya at matkidi tapno mayadayukan ka. Ay na, nanang aya. Dayta ugali yo, nagalas at talaga. Sumagmamanon agagayim ko tilimisi kanyak, gapu kada kayo. Pati damir na, kendaya na. Imadayudan kanyak, tamadit ipakpakita yo kadakwada. Tasaya at mata, taliniklikan dakan. Gomaramping at dagijay. Saan mo't ananang? Naragsak dala ang agagayim. Ay na, naglalawat tingiwat dabo managgaak no ka. Tila madildilaw yun, anang. Abugan nyo dagiti gagayim ko no kasta. Awan ton ti umarayat kanyak gapoy taramidyo. Unay daytan kaka. Nay, nanang, agkukurot kayo mutan. Wan nga rod anak, agtarang kaso aksamutan. O kat, ipan kayo na iti ospital. Asino nga iti mangbantay kanyak. Kapilitan na siyak. Asino nga'y mat agbantay dito'y balay. Ikandado Nagrigatan nga'y ti kastay. Talagaan narigat nanang. Mabalin ko mat agkid daw kadagiti gagayim ko at tulungan da. Ngam kasjay tumot tinararamid yu kadakwada.
Dispensaren ako na nakaw. Anya nga rod ngay, kasta talaga ti tao. Sala sumingpot, no dama din ang mapasamak kenkwana, kas ita. Pudno da ita anak, katagyaman nakaamiris ako, angam naladawon. Awanon ti tumulong ken ka, nang runa kanyak, unay da itan ka. Siyak met ita, timang bantay ken kanan na, tapno makaluto, kan makaistimar ni Suning, di balayo. Nagsisingpot kayo agagayim ni Suning nga anak ko. Idi na minsan, damir na kendayana tinang bantay kanyak dito ospital. Ita, si Kamot, nagsisingpot kayo, anak. Gapo, tanasingpet kada kami ti anak iyo. Agyam anak Roda. Nakaimimbag kayo agagayim ti anak ko. Katno nyaman ka di ati nagbidbid do takot pakawanundak. Lipatin yung na dyan, ana. Imperfect tayo, isang agbidot tayo. O sige, inanayo ket di ti panunod siyo, tapno daras kayong agimba. Unay na itang kakaw. Nakasingsingpot, nagitigagayim mo anak. Talaga mo't nanang, ngam sa balilaan namin ti pagkitkitaan nyo kadakwada. Ang bayan yun, saan yun apanunutan dayta? Tikit di pa nagpapigsayo ti panunutin nyo. Uwan anak, katno makapapigsaak, mangangay ka man iti get together kadagitigagayim mo. Ay na, agyaman ak nanang nukasta. Talaga anak kaamiris kayon. Uwan anak, kaya't kumot akapulapul dagiti gagayim mo. Tapno naragragsak. Talaga naragsak kami nga gagayim nanang. Kas makita mat. Uray pinakpakitaam ida iti kinagubsang, kan pinaspasakitan nyo ida, adadala tamot at tumulong in times of crisis ang makuna. O, di ba nanang? Unay daytan kaka? Awan kas iti agamiris ken agbaliw. Ta naragragsak matlang ti amin no kasta. Iso nga agbaliw ko man dagiti addaan iti dakes akababalin tapno naragragsak ti pannakipulapol da iti amin agagayam da. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ara paulwan. Saan amalamot ti aso? Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panagtarabay.